Angazi kuletha eniphi idea nakwena lapho ukhona. Bese ngeke sihlale ezethu singaqhamuki noshuni wazo. Ake sibhekeni ke eza amaskandi ukuthi ini ayitheza yenza samukele uAli umfoka Mgube. Ali sikubikelele mfowethu sikwamukele kuKhosi. Ngiyabingelela futhi njani umhlaba wonke nje sifakile sinje kodwa ke asithemba ukuthi uNkulunkulu ngakithi. Mfowethu ngiyazi ukuthi make waphatha uAli abantu bacabanga ama-SAP bacabanga zonke bacabanga wawena usuwena. Asiqale ngendaba yokuthi naziwa Ali njengeinsizwe ziyayidlala ingcweke ngamagama mhlawumbe uma ukuthi mina ngishaya wena nomunye ushaya omunye kodwa kulokhu nithe hlanganani nibe baningi nabanye abaculi nishaya icorona iqhamuke kanjani le idea? But siye sathi nje mangabe sibuka umhlaba unyakaza kanje kuqhamuka isifo secorona esingajwayelekile sabuzana ukuthi bafuthu kwenzekani emhlabeni umhlaba wanyakaza kabuhlungu kanje ngabe ngempela ulako lingaqhamukapi sagcina sisibonelana sesithi ake sibe nomhlangano ophuthumayo nezinye izizwe kahle kahle ngokufisa kwethu ngabe sihlangane sonke somaskandi kodwa besingeke kwenzeke ngoba nomunye usuke la ekhona efakeke lokho kumxakile mhlawumbe okuyithuthi nama-contacts nawo wonke so kwenzeka ukuthi sakwazi ukuxhumana noKhuzani nabafana bakaMgqumeni noJavazi Mnene kanjalo noNgiga sahlala phansi sabonisana ukuthi asikwazi ukuhlala nje sigoqe izandla somaskandi kungabibikho esikwenzayo mhlambe ukudlulisa ukululeka abantu bakithi ukuthi behlale ngokuyiqoqa ukuzama nje ukulekelela abaphathi bezwe abanjengomongameli nezikhulu ababambisene nazo ekuphatheni ukuthi mabekhiphe igama likwazi ukuthi lihlonipheke ngoba sabantu silalela ngendlela engefani kokunye omunye ukholelwa ekuthenini uzozwa kahle mangabe ezwa into mhlambe etshelwe emsakazweni omunye mhlambe efunde ephepheni omunye ebuka TV omunye uzwa kahle mangabe elalela uculwa yabo sasesithi hayi nathi somaskandi asiphose ije esivinganeni sesibhalele ngoma exwayisa abantu bakithi ngaleli igciwane lecorona virus ukuthi bengayiphephisa kanjani kilo ukugcizelela emagameni abe khulunywe uhulumeni ukuthi singayivikela kanjani yebo. Kodwa ke ngifuna ukuyibheka la yokuthi ngiyayibuzela nje naku bese khulunyiwe abantu abangahlangani bebe bangaka nihlangane nini nina and two kwanithatha isikhathi esingakanani ngoba phela mangiqhamuka nami ngowami ushuni nomunye ngowakhe ushuni kodwa kwaqhamuka into abasazoyiza abalaleli siyidlala eqhamuka isibumbene isinje. Ngingasho nje ukuthi kusithatha mhlambe isikhathi esingangamahola mhlambe amane ukuhlanganisa leli iculo ukuyiphephisa ke ekuthenini singagcine mhlambe wathi yena singasena sisiqiniseko sokuthi siphephile yini kulona besinalo uhlelo lokuthi mangabe sisebenza mhlambe singene ngababili egumbini futhi lakhona sishiyelane i-distance ethile le uhulumeni wethu asitshela ngayo ukuthi kuba ngcono mangabe sishiyelana yona besingangeni mhlambe nje kanye siyodwana mangabe ngoba njengoba sicula nje kanjena umuntu nomuntu benesikhathi sakhe yabo sokungena manje sekuzongena ubani mhlawumbe angene naloyo ke ozombheka amlalele meculo ukuthi uhleli ngendlela okufanele ahlale ngayo yini enza lokho akwenzayo aphuma dedele omunye kanjalo yabo ukwenzela ukuthi nathi sibe sure ukuthi sivikelekile so nje sisebenzele kamnandi kakhulu sabambisana saphana imbono ngendlela eright iculo laphuma lento besifisa ukuthi liphumele iyona liphethe yonke umlayezo sicabanga ukuthi mhlambe ingaba usizo uma ingafika ebantwini bakithi so nje ke mina njengoAli ngumculi ngamaskandi osenesikhathi ekhona endimeni kamaskandi so bengeke kungilungele ngempela ukuthi ihlale nje ngingenzi lutho mangabe sihlaselwa uvuvatha olufana nalolu oluhlasele ezweni lakithi njengomuntu engasho nje ukuthi ngiyakholelwa kakhulu ekusebenzeleni umphakathi ngoba esikhathini esedlule ngake naselokishini nje mangabe mhlawumbe nje la ngihlala khona ukuthi mhlawumbe kulobugebengu ngiyokuxakile ngiyakwazi nokusukuma ngihlangane nezakhamezi mhlawumbe sisiza abantu sibaphelezele bemisebenzini sibavikele mhlawumbe uma bengahlalekile kahle senze inhlalo ibe right mhlawumbe senze lokho kuthiwa i-police forum ama-CDF yabo ukukhombisa ukuthi ngiyisakhamuzi so nakho lokhu ngikubone
kubalulekile ukuthi kube khona engikwenzayo uhlangane nabanye abafowethu sixwayise abantu ukuthi bengayiviyela kanjani kubalulekile ukuthi mangabe ukhona mhlambe into oyenzayo emphakathini uzame la ukuthi uphose itshe sivivalele usiza abantu bakithi ngoba asixwaye ngendlela efanayo nezinto ezithayilingana omunye ukuthi kukhulunywa bathi balokungana akathi mhlambe lento ngoba ayafiki because ngiyibona amasizo yafika kimi so isizulu sithi ibhadi alilimi yeah Fethu sabonga kakhulu ukuthi benathi kuKhosi FM siyalazi igalelo likaMaskandi ngabe kwakhulunywa ngobhejana abantu bebulawa kubulawa abantu abanebala nihlale nine message eniyenzayo ngibongele nakwezinye insizwa futhi zonke enthena hlangana nazo ngibonga kakhulu ngiyayibonga futhi nami ngisizwa nje nazo nazi khona ngiyayibonga kakhulu ukubambisana kwethu ukuthi mangabe sifonelana isikumele phezulu sikwazi ukwenza leli culo siyathemba ukuthi lizoba usizo kakhulu kubantu bakithi ngibonga kakhulu sinihloko sale ngoma uyibiza uvele bomsakazi ifakwe wena ke manje uvele bomsakazi ifakwe wena mlaleli ngicula manje ingoma esiyelwe umfoka Mgube ehlangene ukhuzani nongeke umfoka Ndlovu kanje kanje uJayiva semnika abafana bamgqumela ojezela ukhulu ekhuluma ngokuthi nansi icorona iqeda abantu asiyivikeleni bafowethu singenze njani asikenzele izandla sithandele nje sikwazi ukuthi siphephise leli gwane sihlale emakhaya silalele yonke imithetho kaHulumeni singayibukeli iphansi futhi singayixoyi Izula Stolikwa izweke nansi ihlanganiswe izinsizwa Sigelele South Africa lolukupane South Africa lolukupane Sigelele umhlaba wonke kulesi sifo sigelele umhlaba wonke kulesi sifo sigelele umhlaba wonke lolukupane sigelele umhlaba wonke lolukupane Baba yehliswa ulabantu Umhlaba